Kerajaan pen aku, Borja, Mesti pen, MSC pen, dia pen, Speaker, Councilor Dekan Rokan, kita mengenai pen, District Congress, Youth Congress, ini bang pilihan ko, at buti ko niya po, wala bang kapit na meeting, yung niya po niya, mga pilo. Alam niyo na po yan, pagkikil ko, election, ano ba kayo election ng pagke, kami, magpapa-election kami. Ano ba election ng pagke, dito mag-constitution, mag-pilihan ko yung right ko, ang election nila. Nono percaya as a whole, kalau dia ngomong, ada kan, usung bagi pajak, kapan ini tu makan, and track sikul sikul ini, akan dimuliakan, laso, ayat konolong. Kasi, nang letong pada macam ni nak boleh non have coba, dongnya saya putus kan lo, constitution apa ke, non amat ke, nang letong pada macam sini lo. अपने न्यू पार्लियामेंट्री हाउस का हुआ होता बात संविधान के जो वोट हिंदी बदलू इसकी अब के हिंदी को विदेश से संविधान का निपटला नपेनोनी ने जमानों के बाद कोमला में जाकर के यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकिन वह लोग बोलते जिन्हें तुम से जो पेटेंट जो तीनों ले लो Napen, kini kapre kan lang kano atong mata akisong dupo Christian atong healing center taho pini prayer center taho lahat ta prayer nang po kulteng pele kama sa yun nang ko Napen uniform civil code nang delo pulote ili to culture na hinom takpo Napen ibithang ke nami ki ang dipan wena ko one nation one election person one nation one something that one semana Ase uniform civil code bangke kimio kalidat sila kuno Presiden Joyram Engleng laso abot ke prepare lapen hem break tanah pun ke final plan itu matalo athe Rahul Gandhi akai India lo kan ke India bang protest ne litum thaklong lo lapen non api ke India bang Bharat Jodo Nyay ya Manipur penang cenglo ke pajuta ma Bombay City lo ke pajuta malam India lo Development Council Hills Council to analong kami 50% anle ada ST population do pulote 6 lakh Lapen hala sopen bang pulote Kargil terlong lokpo Kargil Hills Council Leh Ladakh Hills Council 6 lokpo Lapen Gorkha Hills Council Dak Darjeeling 6 lakh council mandep Lapen arokening itu bang hello Akeban a 6 lakh council do NCS kas yang long apanta upgrade ko pulote kupila autonomous district council pen upgrade lo pulote autonomous state ko lapen Rahul Gandhi kan dia bang rahelo ni phi se ke tok teka artikel ke pure athe Indira Gandhi se tok teka ni phi ya commitment lo lake ni papleng ko puji jagalu pulote non ni tom ki parem tom det pulote itu deng ko hello Lapen ang tek cepat lang dulu yang deadlock pulote itu ngepeng nang ni lupu. Masih itu kita ko bet penting jirato. Lapen none boy election na bangke hor ok kicho tangka kicho lengdo ay election sila bangke. Ito mang এই নির্বাচন তো হইছে সংবিধান রক্ষা করা আমার গণতন্ত্র বসুয়া আর আমার প্রাপ্য আদায় করা তার ভাবে এই ইলেকশন ওটাকে প্রত্যেককে ভালকে চিন্তা করে পড়ে ভোট দিয়া তো ভাল আৰু কংগ্রেস সরকার আহিলে কি কি সুবিধা হব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত গ্যাৰান্টি কাৰ্ড বিলাক দিয়া হৈছে গ্যাৰান্টি কাৰ্ড বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে ফিল আপ কৰি এইটো জমা কৰক
আমাৰ মণ্ডল অফিচত জমা দিয়ক।